مهک جمهم پاییزی بو گندیان زوین خود چناندی جو گنم کوم کری و همو برهف کرن قداند بون ایدی سرشتا کردستانی هیدی بربهش بوینه و دمشیا زرد بون زوی دمسال بربزوستانی و دچو حتی وی دمی تو دکتران لینگ خواه ناوید بولی سر و آخی و تو عریکاریا تندرستی یا دولتی بلاشن گندین وی باجارو گیره تماس نکره بو همام دکارم بیجن لتمامی کردستانی جی دویدم سالی ده جوانک جسواره که گندیان پیا بو و بری خدا لیجه دوی مها پیزه ده گاباکای دکتر جوان بری خدا بو نافچه آخواه سال 1949 بو او جوان یک جولت پاریز و زانیارین کرد تارک زیا اکنجی بو اشتكوا متشعبي خد فكر من الدنيا يفهم كر حتى وراي متشكي الدنيا يفهم لا تكر من الدنيا يفهم كر روش يا هو جرم بو طاف بو ديام درخست بربر بردريك زاروك لو دليستن مكرنا وان زاروك تعبو غوزا دليستن مزي تخست غريام مزي خست ومذاكر القارشي من او قافي اسكر دل جدابون بيشتي شر شسيل اسكر دل ما بو دلكي موان سر دیار جامعه میترالیوزا دانی بود توپا دانی بود اول بر خارشی تافه دبر قیام میزد کرد او تی بیرامن اول کتشکی و تی بیرامن او تارک زیا اکنجی دجوانی امری خوده وکی مرووکی خودی نرخ ده خزمتا گلی خوده به دکتوری دست به خباتین خودی کرد لگلیوی گلکی بندست و پاشوهلشتی بود جبرویه که لگل دکتوریه وەک باوەیەکی خوازایی و مەجبوری بە سیاسەتی ڕێژی تێکیلدار بوو بەریەک و ئەم لەسەر ژیانەوەی کوور ببن ئانکو لەسەر زارۆکتی و جوانتیاوی بسەکنن دەبێ بویەرێک ژ ژیانەوی یادنجی ڕایوە بکەن دکتۆر تارک زیایەکینجی زانکۆیە دکتۆریە قەداند و vegeriya navçeya xwe lîcê tam di wê demê de zanyar welat parêzekî Kurd Fehmî Bilal jî piştî têkçûyîna serhildana tevgera azadî ya 1905 an ku binavekî din serhildana Şêx Seyîd mişextî bajarekî Tirkiye Ispartayê bûbû û piştî 14 salan vegeriya bû welatê xwe. Mezin bû yekê dirêj bûn ömrê pêş ta çûbû hebû 65 belkî 65 zêdetir ömrê wê hebû. Her du welat parêzan li wir hevdû dîtin. Her wisa Fehmî Bilal di sürgüniyê de bi gelek nexweşiyên tenduristiyê re rûbirû mabû. Tarık Ziya jî wekî doktorek û welat parêzekî bi qedr û qîmet pê re eleqedar bû. Li aliyê din dewleta Tirk ji bo ku Fehmî Bilal li her derê tecrîd bike û têkiliya wî ji civakê qut bike li ser navê Fehmî Bilal gelek gotinên neyînî derxist bû. Benglerê licê ağalerê licê ev ku filan qefle rakiribûn ev ku dest dabû ser serweta filan ku dewlemet bûbûn vana nesxwestin Fehmî Bilal licê de bibîne. Digot Fehmî Bilal ne Müslüman e, nayê camiyê, nimêj nake, file ye, kafir e. Ji ew xeber danê nexweş dikirin, wî ew dikirin di nava gundiya da, di nava liciya da, êtibara wî dişkandin. Bi rastî ev yek pêk dihat jî. An ku dewlet li ser armanca xwe serkeftî bû li lîcê. Lê Tarık Ziya her tişt hilda berçavê xwe û li lîcê di jûrekê tecrîdkirî ya otelekî de bi Fehmî Bilal re hevdîtinek pêkanî. Di vê hevdîtinê de Fehmî Bilal tevî gelek nivîsên xwe an ku çîrok, helbest û her wekî din pirtûkek jî teslîmî Tarık Ziya kir. Ew çîroka tev wexta hatin avêtine ser mala me kitêb devê tev birin ewan çîroka zî birin. Sê çar cara belkî zêdetir pêş cara mala min şelahadin. Ku min birin min bimînim ez ketime hefsan bi wan jî mala min kirtin birin. Riyavan her du welat parêzan dê di nav dîroka berxwedaniya Kurdistanê de bi cûreyên din dîsan li rastî ev bihata. Lê ev berxwedanî û dîrok gelo bi çi şêwazî dê bimeşiya.
جبو که یک وره فهم کرن دوی ام وگرن لسر دست پیکا جیانا طارق زیا اکنجی و جور دست به مشکه دیروکی بکن. از اصل خود جیمه جمعه بین مارا عمر امین کالکه می پرمزین دو سه سال پره بلکی جهر عالی ارزرومی هاتیه اشیر وان را دوین زرکی. طارق زیا اکنجی پشتی تک برنا تبیر آزادی یا سرهلدان 1905 آنکو ده سال 1926 ده لیجه اجدایک بو. لی نافشه آمده لیجه دوان دمانده جبو سرهلدان شیخ سعید جی خودی تایبتمندیه که بو. جبرکو بارگاه تفگره لیجه هات بودام ازراندن و گل کاروبارین سرهلدانه لسر لیجه بریبت چو. پروی اوک منصوب عائله مبویه بالباتا مبویه لبلی وانا بامر کی بدبن نظامی کتا دبن دیرکتیفایه که مزن نبونه هر یک صدق رابیه چیه هر یک شخور بباورگونه خواه تابع شیخه لبندان رابونه چونه لگندیتن رابونه چونه لحز اوکی رابونه چونه یعنی یکون هر داری اوها چونه صرف جبو دین و دیانت خواه جبو شیخ خواه جبو باورگونه خواه رابونه چونه ایرو ام بیجن حركة الكربانجة حركة ملي حركة مودرنة حركة كي بزانبونة لا قابلنا وهابو جو يكيجي دنابرا سيما هذا خلاص جبروی یکیجی باوی که خوزایی دزاروکتیا طارق زیاده همو صحبتین گندی و جیرانان لسر بویرا سرهلدانه بو. لگور نیرینه که لسر کسایتیا طارق زیا اکنجی اف بیرانین و چیروکین تراژدیا تفگرا شیخ سعید و ظلم دولتی گلکی بباندور بویه. النظام بو كرمانش ملت كيس مستقيلة ترك ملت كينا النظام ملقو أبي كنت قندادا دجين أبي كنت قصبانا دجين أو كرمانجن أبي كنت باجارا مزنا دجين أو ترك أفتم أهوازان بو دعوة مليت پروری پشت شرع الشيخ سعيد كيبو پشت شرق ديا أبي كل ربيان چونه سوريا أبي كل تركيا مان أدي فهم كرم كو ها أم كرمانجن و ام جبو كرديتي وانا المدخن هشوان هات السريوان باوی طارق زیا لتحصیلداری دولتی کار دکر. باوی دیا طارق زیا جی وکی قادیه که دولتی بو. انکو مالبات جدو علیان بجی دسازین دولتی ده کار دکرن. هیلا دایک زاراوی ازازاکی، هیلا باف جی زاراوی کرمانجی داخوین. طارق زیا ده سال 1930 دیان ده دست به دبستان سرطایی کر. لیجه تنی یک دبستان سرطایی هبو و 15 زاروگ تیده پرورده دیتن. 5 سال وسایل لیجه خواند. جبرکو لیجه دبستان ناونده تونه بو ده سال 1937 ده درباسی آمده بو. حتی سال 1940 دبستان ناونده قداند. ده سال 1940 ده جی درباسی لیسه بو. لیدوان سالان ده شر جیهانه دویمین دست بکر بو. جبرویه که جی وکی هر دری ترکیه و کردستانه لامده جی روش عبوری دیکچو بو. ده بارکرن و لسر بیماین گلکی زحمت بو. آمدیان اف سال وکی سالین خلای بناو دکرن. لأوروپا جی بیردوزیا فاشیزم روش بروش هز دیگرد. ده سناتاریا ترکیه جی دهن خادان ده طایبت جی جبو پرسکریکا کرد جی فاشیزم سوده نینی دیگرد. به تأثیر فاشیزم ظلم کل سر کردان دهات مشاندن دوان سالان ده هی گرانتر بو. دنا وان شرط و مرجان ده طارق زیا اکنجی ده سال 1943 ده دبستان لیسه قداند. سال پاییزا 1943 بو. طارق زیا اکنجی جی لیجه جامده تواهی جی کردستان دردکت و دچو استنبوله. از هر ما کدرم گو نظام دیتوار دستان دیاربکر در نکت ما نلترن سوار نبومه من دیپلمای خصوصاً اما چپ کل کو بخوینن لازم اکو از جیکی بخوینن کو لوره دولت مبلا خواندن مصرفا من نبه. آرمانجاوی یکمین خواندنا زراعتی بو.
لگاوا کو هات استانبول شونده روش سیاسی و جواکی بر بچاوین خوره در باز کرد ایدی بریارا خواندنا طبیعه دا. آنکو لسر تندرستی مروان و جواکی کار کرنده بو پیش خواه. اوه چاقه حکومت ترکیه احتیاجا و پر بوش دکتورا را لقزان لناحیان دکتور تن نبو اوه که دکتوری قزانج بکرانا وانا بچوانا بگو تا از دخوازم بناوه تا بخوینم 4 سال ازشتر خدمت بکب تم بده خواندن اوه جلی تا بدانا اوه پاشتوی تا بدانا هر چیز تا بدانا تا خوالنا تا بدانا تا ما دکاغ بنیفزی معش بدانا تا بسرفات تا نكون من هيئات دكتورية تكرن نكون كيف عم دكتورية دهاتن أها يعني بمجبوري شو كتموري قيد أخوة لزانينجها استنبولي لپیمانگها طبي چكر و دست بخواندني كر tam da wê demê de rastî mala xwandevanên Kurdistanîyan hat ku kesên ji Kurdistan de hatin û di xada aboriyê de xêzan bûn anku xwandevanên Kurd li wir li Dicle talebe yurdu diman. Tarık Ziya jî li wir ma. Abidin Özmen müfettişi umumiye evke bû, mintiqeye bû. Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Van, Bitvana tek bin emre vida bû. Wek hikûmet kimseye xwe bû. Bedlerê Diyarbakırê jê re dibêjin ku ev henkî xortê me derin dixwînin cîwan tuneye tu alîkarî bikî li wê yurtkî çêbe ku vana li wê erzan bixwînin evî ku perê wî tune bezî belaş bixwînin belediyê zî ji wan re pere mere bişînin belediyê doray derû dorê zî bişînin tu ancak viya organize bû tu nekê em nikarî heq bêder ew jî qebûl dike radibin de İstanbul'da yurtkî çêdikin de 1939 da. Tarık Ziya li vir bi Kurdîtiya xwe hesiya û cara yekem kovarek anku kovara hawarê bi zimanê xwe xwand. Vê kovarê kartêkirneke mezin li jiyana wî kiribû. Em bêjin ku tu heşyarbûna evkê piştî şerê Seîd heşyarbûna Kurdan nigê ewil gava ewil xortê ku Dicle Telebî yurda dixwandin ew gave. Evî gavekî ewil e. Musa û Faîq serê wê hereketê dikişandin. Lêbelê evê dizî ewan xwe eşyaran dikirin. Lêbelê em zanibû. Ev salên hanê di heman demê de li Tirkiyeyê salên yek partiyê bû. Partiya Komela Gel anku Cumhuriyet Halk Partîsî dehşmendiya Kurdan de xwedî zilmên herî giran bû. Ku ji şerê Şêx Seîd bigirin heta şerê Agirî, komkujiya Zîlan û qetliyama Dêrsimê ev zilmên ku Kurdan dîtî hemû karê wê partiyê bûn. Ji bilî van bûyeran di demeke nêz de jî li Wanê sihûsiyê Kurd bi fermana fermandarekî dihatin kuştin. Ku ev bûyer bi xwe jî li ser xwandevanên Kurd bandoreke mezin çêkiribû. Ew heşyar bû. Ji me heşyartir bû ev. Çünkü ew zarokê sirginan bû. Sirgûn bûbûn ew. Li sirgûnê mezin bûbûn hemû. Tam bêjin rokî di kutubxaneda ez dixebitiya min dixwend dersa xwe dixwendin ez ê biçûma evkê laboratuwarê me hewdî Nejat hat kete Nejat Cemîloğlu hate ba min got çitkî bo ez dixwînim imtihana me zer imtihanê derxist got haşter çikolata got kirov çikolata çima tu dî min got ka were derve ji xwe xeber dî ez derketim pêre derketim derve me got ev çi ev tecana tişkîya we nedikirila çi ye tidir got tu nizanî ew îro got devleta me çi biye wala me got rast e mirxasî de min dît li Mehabatê got devlet Kurdistan hatiye danîn evîn bexetera xwe tişkîya piçûk hatibûn min min got rast e welayî got çawa heylê tunî min got welayî heylê nînim. Êşewan hemû bûyeran jî di jiyana Tarık Ziya Ekincî de bawayekî zindî hêj jî berdewam dikir. Ji ber vê yekê gava ku 1945 de partiyeke din Partiya Demokrat derket ser sehnê êdî dema dîktatoriya yek partiyî diqediya. Rojnameyan dengên cuda didan hin tevger û rêxistinên gel derdiketin pêş. Tarık Ziya jî alîkarî da Partiya Demokrat. Di dema betlaneyan de gava ku dihat Lîcê li wir di nav gel de ji bo Partiya Demokrat xebatên siyasî dimeşand. Babê serokê Xalq Partisiya Lîcê ye. Çünkü kê muxalifê bavê min e wê ku bi nêhartiyê bavê min re nêhartî dike rabûl wan geriya.
گفت چهار مروه بینم گفت چهار مروه ده چه بینم والا وردا ویدا ما چهار مروه دن اوه که نیار بابی منم و چهار مروه دنزی دیت موان بر بهف کر و مساس کر رجا دنزی وانا ارزحال خودانا قیمقام پارتی چه کرن قیمقام گازیز کد بی ورا ورا در هندر دبی کامل بی چیه لا نیار دولته تجي جبو دولة تخبتي ونسبة هذه الدولة يقن أفهم تجار قبول ناكن ولا مدبيهات أنا وشقرية هالشيء يجي صور أكبر تعال بيه مجهورت وكله تشيت سلم تبيه أمولاو شاف دريتو مانا أمري أمين جاري كوكا وراكي تو ما بدي بربن ما بخلقيني لاو استقبل ناكن نتاين دا مقابلات الرابش بالا مدركبت لا يمني مدرخست بقوتان ازرابم چون پشتی طبیه انکو پشتی خواندن دکتوریه تارک زیا اکنجی ده سال 1949 ده در روژا 31 کلانی ده زانینگه قداند دستورنامه اخواه هل دا دستی خواه و بری خواه دا لیجه لیجه گلک خبات لسر تندرستیا گل کر پشتی دمکی جبو لشکریه وکی سربازه کی تبی ارتشا ترکیه بو پشتی ساله که جی جبو کو خبات خواه یا دکتوریا مجبوری بکه ده سال 1951 ده جالی دولتی و وکی دکتور شاندن سوارگی از نشو مجموعه مكتبي قدران دو يدي من حسن ملي دم دا شيء ببون من ورقابات ملت پرور بون لبلي امني ورابو قارا كردان وكرمانجي بكن از شو مكي يقولني كرمانجي خبر دان جا خلقي اهوا حيرت تكرن الو كروتشاوا و دكتوره وكرمانجي خبر ده من تجار نشت كسي بالملك تركي خبر ده كرمانجي خبر دان لقولني جار كيت اكبو ام بونه میوان گندیان خورد هاتنه خورد اما از هنا 23-24 سالی ما خورد دویشینی ده هاتنه دور هم ام روش دارم ام بگو ام شخار خبردام بکن ام کرمانجی خبردم او دکنن او کرمانجی خبردن ازی زحمت فهم بکم جبو چه جبو که هنکی گوتنه وان و گوتنه به نار سرهف او جون فهمناکه ازی جوی فهمناکم یکی زحمته اویا ancak bizdeki yekitiya zaman her eseri yekitiya zaman zی بخوندن و بنفساندن ادبه کتابان ادبه بدوستان ادبه وجاکو هبه بدولت ادبه گاوکو دما خواتین خوین مجبوری خلاص کرجی دیسا وگریا نافچه خواه لیجه لور د کلینیکا خواه طیبت خبتی لپشتی دمه که دید کو نکار لور جی پیشکتن مزم پیک بینه ایجا بریاره که رادیکال دا ادي بوما سربست شخار كارم تشتكم اول قابي لازم كشخار اختصاصي ببينم بما متخصص تشيتر دبا مرابو مقوكل لتركيا حياة تركيا الاختصاصي بينم اب الزمان زي نظامم ادي انا فرنسي اختصاص ولا كان مهدر باسبو مساعدات مكتوبة مقرد ودبلومة مجمع مدرب شو باريسي تارک زیا اکنجی نیزی 4 سالان لفرانسای لپاریسی ما لسر بجیشکی لیسانسا بلند خواند انکو پسپوریا خواه دکتوریه هی پیشتر خست گاوا تارک زیا لپاریسی بو جه ترکیه و کردستان جی چند خواندوان چون پاریسی تارک زیا بوان رجی تکلی دانی وی گاوه حوالی کرد کسن نبو تر پرخندک بو دخورت سوریات بو یک جه درسا ماتماتیک دان سوریه یک جنزی بو ناوی احمد بو اویشان مجبو محاسبه بو زلغرافا پاریس تعلیم که اوی بینه سوریه جو کامران مگه شخص چومه دبستانی ملوی وی ناسکر ایجا مالاوی گلتی پچوک بون او اودکی هبو پردک و قطعاندی بول آلی کی نام خوارن به میوان خوار آلی کی دشوار کتبخانه چه کربون و چکمجه اوی هبو دوی چکمجه دا اوی دخواستن حبکی فرهنگا فرانسیکی و کردی چه کرد طبعا اوی ابو الغربی نوا ولایت اروپایی کردستان آنجا به صنعت خوب ناس کردن و صنعت ایوان جبوک صنعت ایوان بین ناس کردن اول خودیتی کردستان بکر او کاوی قناعت ایوی ساقو خواندن خوین سیاسی جی لسر فکرین شورشگرانه
بتایبەت لەسەر کارل مارکس و فرێدریک ئەنگەلس و دە هەمان دەمەیدا چەند زانیارین فرانسی یەن کێڤن کوور کرد. چەند جاران تەبلی جوینên Partiya Komünîst a Fransayê jî bû. Li ser damezrandina Komeleya Xwendekarên Parîs xebat kir. Di Marksizmê de, siyaseta Marksîst da hukukê gel, hukukê miletan, hukukê pirê mihîm e, lazim e ku hukukê wan bê midava kirin. Turkî bî birabî gerek ji bo hukukê gel mücadele bike. Eva pirkê van jêrhat var ji bo vê tişta, mi got weleyî ev ya ji bo mücadela me biya rêkî ye. Ji bo ku em bigîne vê hedefê, lazım e ku belê em demokrasiye pêşdan bin. Ku demokrasî firebû, ev partiyê ew çêbin, partiyê di Marksîst çêbin, ev partiyê Marksîst ev xebt. Di vê navberê de li zanîngeha Sorbonê jî xwendina xwe ya îxtîsasa bilind jî qedand û di sala 1956 de dîsa vegeriya welêt. Piştî vegerê yekemîn car Tarık Ziya İkincî li Stenbolê dest bi karê xwe kirbû. Lêberê piştî demekê anku hê sala 1956 neqediya bû, wekî pisporên mezin ê bijîşkiyê derbasî welatê xwe Diyarbekir bû. Li Diyarbekir di heman demê de karên siyasî jî dest pê kir. Tevahî xwandinên wî jî taybet li ser mijarên kurdewarî wekî dîroka Kurdistan û êşên ku gelê Kurd kişandî bû. Ji ber vê yekê jî bala xwe taybet dabû li ser mafên neteweyî. Mesela Türkiye'de Demokrat Parti edi zulme xwe pêş da biriye, edi zulmên xelkê dike, edi endamê xwe pêşte kesê nabîne, demokrasî edi xwe dîtir demokrasiyê nake. Em got wele îro roja îronda edi qarşiyê demokrasiyê Xalq Partiyê gerek mere mücadele, qarşiyê Demokrat Partiye mere mücadele bike. Heya vê gavê ez hêja demokrat. Heya çûma Parîsê demokrat. Li gor Tarık Ziya İkincî hewce bi têkoşîna siyasî jî hebû û ji ber ku Partiya Demokrat li ser desthilatdariyê bû, di jî wê li Partiya Kemalîstan xwe bicî kir. Ev gavê partiya ku qarşiyê Demokrat Partiyê mücadele dikin, Xalq Partî. Ji xwe li gor Tarık Ziya İkincî bi bernameyeke şoreşgerane û bi şêwaza çekdariyê mafstandin negengaz bû. Dewsa wî têkoşîneke pergalî, xebatên vekirî û huquqî hê di cih de bû. Bi vî awayî ji aliyekî karên bijîşkiyê ji hêlekî jî bi xebatên siyasî ve mijûl bû. Di nav Partiya CHP de jî wekî rêvebirekî bajarê Diyarbekirê xebat meşand. Êdî hevalê wizî heb ketine partiyê, Canip hat kete partiyê Xalq Partiyê, Selaheddin Zî hat kete partiyê, ja hevalê çend hevalê zî hebûn Ezîzoğlu dî kete partiyê. Tarık Ziya İkincî 2 sal piştî vegerê jî zewicî. Di heman demê de li Diyarbekir Musa Enter û Canîp Yıldırım bi navê İleri Yurt kovarek derdixistin. Kovar taybet li ser xwendekarên Kurd bandoreke gelek mezin kiribû. Ber vê yekê jî kovar ji aliyê dadmendên dewletê ve jî bi awayekî baldarî hate şopandin û di sala 1959 de hate girtin. Yani êdî hikûmet pir aciz bûbû ji İleri Yurtê. Em dixwastin tişkbelatê bîne serê wana, heta carkî du jara xeberî Canip re şiyandin. Bira dev jê berde. Di vê salê de li Başûrê Kurdistanê jî gelek pêşketin çêdibûn. Çend waran de di rêvebertiya Mela Mustafa Barzanî de serkeftinên Kurdan pêk dihatin. Ev coş li Bakurê Kurdistanê jî bi coşu xiroş dihate silavkirin. Desthilatdariya Tirkiye silavkirina Kurdên Bakur ya ji bo serkeftinên Başûr jî bi tundrewî bersivand. Nêzî pênceh rewşenbîr û xwendekarên Kurd girtin û xistin zindanê. Partiya Demokrat ne li gor xwastekên gel, taybet li gor berjewendiyên karmendên mezin û dewleta emperyal tevdigeriya. Ev yek jî li temamî Tirkiye dibû sedema bêhuzuriyê. Artêşa Tirk jî ji rewşê nerazî bû. Ji ber vê di sala 1960 de bi derbeyeke leşkerî desthilatdarî bi dest xist. Ji bo sê tiştan derveçêkir werdigotin. Cakî ji bo em ê komünîzmê ji ortê rakin, em ê mesela Kurdan hel bikin, ji ortê rakin. Asiyan jî ev Demokrat Partî ku êdî tehdayê mezin milletê dike, milletê perîşan kir, em ê zulma
Demokrat Partiye ortaya rakın, em bu set işler hatire. Bana avad بود. Ev çend bûyer dina bera gel de wek mawayekî neyînî hat pêşwazî kirin û vegotinên çep hêjî jarî gel ve dihate pejirandin. Bi vî awayî fikrên çep di cîhanê de jî bi pêşve diçû û di nav gel de belav dibû. Di sala 1961 de Tarık Ziya II jî di nav de komeleya çanda sosyalîst ava bû. Piştî çend mehan anku sibata 1961 de jî Partiya Karkerên Tirkiye anku tîp hate damezrandin. Payîz bûn em ketine seçimê, di seçimê de min edilqê 9000 reysend. û vî hewayê ez derketim partiyê dîn 15 milletvekilî derxist. Partiyê de di qongra ewil de ku çêbû evî qongra de ez canîb û yekê bîngolî sendîqacî em hersî ketine merkez komîtesî. Di partiyê de herkesî em xeber didin. Ew zanin ku em kurman çin. Ew zanin ku ji bo hiqûqê Kurdan di vî partiyê de ne mücadela me ev e Kurd çi dixwazin em her tiştî ji wan re dibêjin. Tarık Ziya II jî ji bo ku tîp li Kurdistanê birêxistin bibe û ser bikeve dest bi kar kir. Bi rastî jî ev kar bawayekî serkeftî meşiya û tîp piştî 2 salan li Diyarbekir bû sêyemîn partiya mezin. Ji xwe di hilbijartina sala 1965 de jî bazde parlamenter derxistin. Tarık Ziya jî di nav wan de bû. Îca dema parlamenteriya Tarık Ziya dest pê kiribû. Ji wê salê heta 1969 bi piştgiriya tîpê li Kurdistanê çend pêşveçûyên qewmî damezrandina dede ku mîtîngên Kurdistanê û her wekê din. Xortên me ku di partiyê de ne, melalerê me ku di partiyê de ne, ewan dibêjin ku ev ne besse, gelo em karin hepkî pêş ta bibin. Em bêjin ku ew gavê li Batmanê asfalt derdiketin, rêya Batmanê û Diyarbekir toz duman bû. Ji tankera asfaltê dibirine xerbê. Ev ya Mehdi ew hev rû dinin dibêle ev rêya me em çê nakin ji vir dibine xerbê. Dibine Mersînê, dibine Adanê, dibine Nizam. Ankarê Mehdi rabû ji mir ku em ê mîtîngê çêkin tu têyî min ku ser çavastî. Taybet di mîtîngên Doğu de anku mîtîngên li ser daxwaziya mafên Kurdistaniyan de Tarık Ziya II li her derê wekî berdevkî wan mîtîngan daxivî û ji bo rêxistin bûyîna Kurdan dixebitî. Rokê mîtîngê vegeriyam telefon da ku em ê bên te bibînin. Musa Anter, Mehmet Ali Aslan û du xort hatin gotu dibê çe min got wele lazim e wizî ji xwe komalek ji bo xortê Kurd ku di xwendevanin bira civînkî çêkin evî civînehanek sirf bira xortê Kurda hebin ji Rewşenbûrê Kurdî ew herin û werin ew navê da ji kete serê wan xatir ji xwestin çû. Cardan alaka bu an nekir rokî me mezekir xeber şiyan ku me derneka Xwedaniye deda Kodaniye êdî em çûn dihatin. Di cotmeha 1970 de operasyonek li Dedekoyê hat kirin, di vê operasyonê de Tarık Ziya II jî hate bincav kirin. Ji xwe parlamenteriya wî salek berê qediya bû. Rokî vana got em werin em ji xwe xeber din. Yani meseleyê hepkî xefî xeber din. Em ketine hundir men meseleyê dünyayê xeber da, meseleyê xelkê perçikandî çawa îstiqlala xwe desta kirine, mesela Cezayirê me desta kir hanî berçavê xwe, mesela Vietnamê me kir, em ser mesela Vietnamê sekinîn û em derketin ew xwe van gotinê me çawa qeydkirine em nizanin. Ser van gotinê ku xeberdanê ku min kiriye min gir teqîf kirin. Vê carê tevî wî Musa Anter, Canîp Yıldırım û Mehmet Emin Bozarsan jî di girtîgehê de ne. Lê vê carê zêde girtî namîne û demek şûn de tê berdan. Di vê navberê de kongreya tîpê ya çaremîn jî çêdibe. Lê Tarık Ziya II dûrî partiyê disekine. Êdî li Tirkiyeyê têkoşîna çepgiran ber bi berxwedaniya çekdariyê ve diçû. Nîqaşan li zanîngehan wê de tir tesîrdanî bû û ciwanên çep li her derî Tirkiyeyê dest bi çalakiyên çekdariyê kiribûn. Li aliyekî bandora Vietnam û Kubayê zêde xwîna ciwanan dikeland. Ew jî her li ser piyan bûn. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan û her wiha İbrahim Kaypakkaya
جبو شورشک سوسیالیست ریخستن آواگر بون. کرجی دوینا بریده جبو کج خوره ریک روا ببینن و باوایی که سغلم بمشن دناو هلدانه که دبون. ارتشا ترک مختره دانی بول سر مجلسا ترک حکومت نویریا بو لبرانبری ارتشی برخوا بده. ویجی تایبت لجوانان دخست. دنابرا 34 سالان ده حکومت ترک ریوبرین تبگرین ترک ین جوان کشت و ین مایی بنجاف کر. کردان جی جبو پاراستنا ریخستنین خواه دناف شرط و مرجین گلکی خراب ده لبرخوا ددان. بویاوی 18 گولانا 1971 ده لدیاربکر اپراسیونک بکاد. تارک زیای کنجی، ناجی کوتلای، تحسین کنجی و دامزرینر ددکو یوسف کنجی لامدی هاتم بنجاف کرن. تارک زیای کنجی حتی نیسان 1972 ده زندانی دما. افدم جبو همو کردانجی کشف کرنا ریخستن بوینا سر بخواه. پشتی کو ام کتنه زندانی و خورتی کو ددکوی داد خبتیان و خورتی کو دو پارتی داد خبتیان حوالی من مثلا کمال برقای هبو ناجی هبو وانتا دی زندانی دا هموش هب وقتیان وان اوه کد ناف خدا غروب چه کرنه وانا هر یک پارتی کی چه کرن گوتن ایدیج نها شوندا ام دی پارتیا ترکان دا ناخبتن پارتیا سوسیالیست هم ناخبتن ام بسر خو پارتیا چه کن مجادله کردان ایدی گره بسر خو به نکو تاوی ترکان به سالک شونده انکو سال 1972 ده پارتیا کارکرین ترکیه هاته گرتن. سروکی پارتیه بهیجه بورانجی دناو ده همو ریوبرین پارتیه کتن زندانه. دوینا بریده تارکزیه کنجی جی جاره گدن کت حبسی و حتی داوی 1973 ده زندانه دما. وی جاره جبو دا مزناندنا دویمین یا تیپ خبتی. براستی جی ده سال 1975 ده دویمین جار تیپ هاته دا مزراندن. تارکزیه کنجی جی وکی دا مزرینر دناو ده بو. انکو ام دکارم بیشن دوان دمانده جریخستنین کرتوی دتر بالا تارکزیه کنجی تایبت لسر ریخستنین ترکیه بو. جبرکوی دمی کمال بورکای و مهدی زانا جبو دا مزراندنا پارتیه که کرد یا جب دناف خباته که دبون. ده انجامی ده پارتیه سوسیالیستا کردستان ترکیه دا مزراندن. ایجا از نکتم نباون. مگو که اف ریاوه من تشکی جمر تامین ناکه تشکی نابسری بلکی اونش خواه 45 خورد خوب بدونه هف اون خواه هشیار بکن اون تشتازان ایجا هموزی اکن دعوه چپیتیه دکن تب بجایم سوسیالیستن تب بجایم مارکسیستن هر یک بیر که اشتا پرتر مارکسیستن اوه دعوه بوی هوای دوام کر حیا چه وقتی حیا که امتا بینه گرتن ده حشته دا جاردن کن بینه گرتن حیا وی وقتی فانا مشاندن تارکزیه وی دمی جی تاوی تیپه بو و حتی داوی جی لگل تیپه ما لبری از تیدامه پیچکو تیدامه چه بکم مجبور از بداو مینم دوان حیا که مگردن جاردن ده اکده حشته دا دربه حشته دا حیا مگردن لی تیپ باندور خواه لسرگل جی هیدی ونداده کر و حتی دربه ارتشا ترک انکو حتی 1908 باوی که نیو زندی جیان خواه دوماند. ایدی تیپ زی اوکوی نمایه خوتاوی نمایه چند پارتی سوسیالیستن درکتنه تکپه زی چیبیه تکپه دست سنجقان کریه همو بنیا تیپی تف کولاه تیپ اول جودا مایه کردستان رازی اوی ایگده چی کربون خورت کردان پریوان تیدانه نوانه تخبتن ایدی دفشتی بیه بردانه توی کتنه وره من مذکر کو دو کردستان حرکت تیپی مجادله تیپی ایدی نمایه تارکزیه اکنجی جی خواه پچکی جی کارین سیاسی پاش وکشاند. گاوا دربه لشکری چی بوجی ده همان سبهی لدیار بکر لشکر لبر مالاوی آماده بونکو تارکزیه هلدن و جاره کدن ببن زندانه. إذا نبى سندقان تخبطن نبى درنقان تخبطن هل يقدر كده خبط أولا هلا خبط أخذ مشينه علاقة منينة أستنى ما أزيد تيبه دا خبط جبوك شكت متيبه جبوك سياسة بريك ومداني بون
پیشتا چونه حقوق کردان جبوک ریا کردان ببه لازمه که تو که دموکراسی پیشتا هره مگوام که لفرا من مجادلات دموکراسی بمشینن حیاکم کار بن تحشت ایلا که پشتی ما توقیف کرن اوزی توقیف بون ازی توقیف بون تو تشکیل نکریه دست وانده تو تشکیل دلیزی تنه من قلتن دبیجن که اوکه یکی دو پلوسا کشتیه ما وی قلتیه لأركوه لأرزرومي اتش قوتيه كو طارق قماندان همه مزنه ام اندام بارتيا سوسياليستا كردستانينه اوزي سروكي شاغا عسكرية سروكي شاغا بأمري وي ما تشو بلوسا كشت كرون ولا تشكاواتنا اجا ما كشت يكجمزي ام بريندار بون مبرم مالا خواه مالا ويدا odaki hususi heye girtiye düğü de ama girtu tedavi kır mid derxist و mid aliye paşina derxist cardım bir şey anda şer et şer dame لاوك افترا لخوزي تكلم زيدك Di derbeya 12 îlona 1980 de netenê hin tevgerên Kurd yên Tirk jî rastî hilweşînê hatin. Derbeyê wekî kêrekê tûj hemû bedenên civakê jê kir. Bi hezaran mirov hatin binçavkirin, zindanî bûn û bi hezaran mirov dibin îşkenceyên der mirovî de naliyan. Milmilaniyeke xwînî li hemû deverên Tirkiyeyê hukmê xwe danî. Bi sedan kes hatin daliqandin û bi hezaran malbat perçe perçe bûn. دویلا ما پر تعدادیت مکرنا حجره دو حجره دا هي 15 مرف قماندان هات کو تو سروکی حجره تو وانا استقلال مار اوکی بخوین استقلال مارشی 15 اوکی قطعیه ون شب ezber بکن ون Türklük andı ezber بکن کرو وانا kurmancı وانا tek kelime Türkiye nizanın çağ وانا kuş goz nizanım ko ya tevana tebdi ezber kirin yalnız hücre der nakebi. Böyle roje seycara rahat go ayakta dayak vaziyeti al medeste kadar tıkıstın. Yatarak ayak vaziyeti al meniye kadar tıkıstın. Rapor le tıkıstın. Medhuyne da değiştin. Tarık Ziya ikinci ji sabah 12 îlonê bigirin heta adara 1980 duyan bi dehan caran hate binçavkirin. Kete zindanê û rastî işkenceyên cûr be cûr hat. Em geriya evlaw çiye çikese li kutbe Brahim çû Erzurumê li hepsê daye wî di hepsê da dît kokro te vî îfade daye tu birê min nas dikî gotiye na wele ez nas nakim. Ête çima wiha goriye wele gotiye li me dixistin me dikuştin ez bûk xwe xelas bikim ewan çi damê min îmza kir. Ez wê de navê birayê te xistine pê biz îmza kiriye. Neyse از تب من محکمه تو وی ifade بدی گویی از دم سر چاوا رابطوری ارزحال دا قماندان اوکیت حواله savcı kır savcı gazi vidka ifade vidistine dibine mahkeme da ifade dibe ol azvi mervi nasnakım او پلیس آوی ifade çekirin dani bermin miz imza kır hatımı berdan bu berdan meyek derbas bu cardın kırtın meyek düme derbas bu cardın kırtın ama her yak tişki derdixin pencara aha mıgırtın berdan uca jimra aşkara Amerika gotum berave jibir here ay cara paşin ko zerketim hevali ko bimra bu şo jimr gotum cardın duvarı emcin adnete dedi hayır habe te bravi wala zerriva çup Edidit ku dina verevşede jiyanavi dibin xatereke mezin deye peşi çu Ankara'yı. Liwurji nekari bisekine û dîsan binçavkirin xistin zindanê. Di dawiyê de bawekî derqanûnî pasaportek peyda kir û çû Parîsê. Heta 1980 nehan li wir ma û karê doktoriyê kir. Li wir bi serokê Enstitûya Kurdî ya Parîsê Kendal Nezan re hatin bahev. Pişre bi derhênerê Nemir Yilmaz Güney re hevaltiya xwe pêşxist. Bi vî awayî ji 7 salan zêdetir li wir di sürgüniyê de ma. Li Fransayê man belê çünkü duên nasmasê me hebûn îca ji bo wê yekê min got çêtir ew e hepkî ez ziman jî zanibûm Enstitûya Kurdî ji xwe ciyê hevalê Kurd pir bûn diçûn dihatin diketin nava wan diçûme wirê
مازی ناست کردن تف خورتی همشهری مبون مانا ناست کردن یعنی 7 سال نوره در باس بود پشتی کو هوا برای من اکو دعوام تعقیب بکرن شخواه سقیونت میدابون ده حق هم ده چند دعوا بکربون یک جه من مقاله که نمسام ده حق اوکی دا افرن کنان افرن ده هفته و پینجان دا هفته و پینجان ده هفته و هفتان دا اوی تطبیقات که اوکی چیکر لحکاریه چیکر دوی تطبیقات دا تمام وان گندان دا بر هر جوین کر آلاره وان هر سوار گوور میزکن ایجا اسکر کر دو قسته که معیار بو جلی اکوان لیکر جلی گندیان لیکلوان کر قسته که زی عسکری ترک بو دست وان دا میترالیوس تفنگ افندمی خود بیشن هلیکوپتر تبانا هبو و تطبیقات که چیکر یعنی دنابرا 5 دقیقان دا اوانا تف انترنه کر تا اکر گرت وان 500 مروه کو دنابا كأنه جندينا هني ده برپزن هندي داود كينن هندي دم خاني چيت كشخر او ابي هواي اكترتبات شي كربو ابي مگو که حيرات تو قارشي خلكي وطنداش خو تو عسكري نهارتي تكيل دنيا عردل تاريخ الدنيا دا تشكي هوا تنيا عسكري ولاد كي القارشي وطنداش خو تطبيقات شي ناكه دولة تشكي هوا ناكه وجبوبيا رابن جزا دانا من صالوني حجده ما جزا من او جزا ما هي ديار بكر دا وان افيكم مقرتنا من بردانه وان افاده كهانه داني جوا وان افادان حقي مدا اكسندنا والمحكمه دوامه شو وقت ازور بقرن يسقيونتي ما هي جارو معك بلا بينا سليمان بلكي من بكوشن ده هزیران 1989 ده دیسا وگریا ترکیه قانونین جزادایین هاتبون گوهراندن لی دیسا جی لسر چند دوزان جزاین وی ین زندانیه هبون لسر وان جزایان نیزی 6 ماه دیسا گرتن آویتن زندانه از چوم دیاربکر دوی گاوه دازی او چه دست بیکر بو مروا دروان دبرد کشت چوم دیاربکر مذاکر دو عربه دو تقصیل پای من دیگر رای خدا دارم پای منه از دیام نخوشه مگوه هزار بیاخو ببینم از جسرگونی هات مبدیه بیا منه دخوازم ببینه او نکاره بیسرم مذاکر اوهم ببرابینن شو حوال که مروان دو بربو کشته بو اسماعیل نه ولا اول او که کشتن وداد کشتن وداد زیواله من حبس خانه بشخواه گو آبه تجاردم وری فراسته ناغرم نافه جی خواه إجازة رابون زفرم شو هات بستنبول جاردن مذكر يعني نممكن كم هؤلاء لبلي من أبديكم ملات بر تعداد بينا بر ظلمة بينا جندان شاوتينن دبنتينن إجازة دافينا سر جندان عسكر جلي PKK الخد كدافي سر جندان دبيجمر نام بينا رجادن درد بتردان دا PKK لو تشنتكن مرة بجارك أكر كان هوالا مداهب وان تركيا كديمقراطن اوگاوه جنا اورال çalışlar hat me beyanname ki derxist me bu arada imza kırın Mehmet Ali hat me beyanname çeker ko halk per zulüm dibine ta'dad dibine falan be me o hat çeker gazeteci da imza kırın gel ki Revşenbire Türk imza kırın Pişti hatına Türkiye Tarık Ziya ikinci edi 65 saliye xwe derbas kiribû edi diviya biryarek bidaya آن دی دناب خباتین رخصتنی ده جه بگیرتا آنجی دیجبو سیاست و روشنبیریه نیرین و جرباندنی خواه بوان را پارو بکرانا گرانی لسر نویس و آخافتنی بو ایدی دست بنویسی کر هر وها لسر دموکراسی مافین مروان مافین نتوان لسر مرجع هفجیانه و تباهی جدازده پرتوکان زیده تر پرتوک نویسین پرتوکاوی داوی جی لسر جیاناوی بخواه گودوی پرتوکی ده دیروکا کردان یا ده کمارا ترکیه ده راد خبر چاوی خواندوانان تارک زیه اکنجی ایرو تبی خباتین خواه نویسکاریه هی لستنبولی ده جی نو هم مالا خدانم رونشتینه